abre no moko ni gimana tiro chone kakare dano ao Mario eno la tiro choro kero emphasis lo kadia Mwebe wanyo ni en kene ano kirini exit order yet fair jori so ma kimi okine ni stages steps ma tiyo kere operation order maro bero tie eno bera dek donc la di ambiyo di verification so you matie kere ene kweli bagi matia katime mon mio joni mara dito cho exit order ma joni me mo Pierre Alibari bichi mon omio neo Pierre bichi monyo omio oyumon owayo oneo operation bero time kere ni mara Pierre bichi el wiadi abiji how many days are we in from the time they announced in fact from the time this order was written yes 65 days yes so for the operation piano near about to mogodong and no be better operation meti mongo Meriam eviction forcefully eviction yes okay so the team is taking where keti mo mugata dong kera tunyala mo ncha ko man be cha ke jo matie pudi ka le gi wera ta mo makamente chala chwa kuya maruzi lakangi ngomba bana chale yo matingo el ma wera ta ngomba matie turma gidama wone pe yo ape ka magubeye ko kriya mo ene one phase first phase makori chama loke ni first phase otomo kiria madano ki ya chwao kiria madano ki Maruzi Ranch kiria madano ki kwene tunkuja lakang kuja dano ko dong diang mau karo wa hodong kiria makori first phase ene ya chule kan ma report ma tikere ma makemia ni de Pirachel report as 21st July ni Pirachel medwene on jari mo kan as report me ni de Pirachel me do abire eni diang ma ke mo a no ke chule kan o ali parangwen kimia chel ali parangwen I don't know di mati ya okay diang mo a ki West Nile ali bachel kimia chel pere bit be bolo ke diang mo a ki lao ali badek mia dek pere yo magriamo ki lao diang magriamo me magriamo ki tu amoro ko ya me do ko Sudan South Sudan ali babich kimia dek ki pere bangwen we bit magriamo do South Sudan yes go be tiak sugar ke ribo en do o di magriamo as 21st of July yes Monday and then what ikwere ara waje wana ya beduka timo ikwere yeah almost 6 months from beginning of this year beduka meeting at the Paul yes dia matie ikomano Uganda kan ti ali Pierre Beru abiji yes yes ki we dana lo kwat matie kan ikomano Uganda kan ni tie chok dano Mia Beach Pierre Beru which is almost a quarter of population madano mati actually kind so one well jam wajiro eno phase ma chako tumo otia ko yo be chako phase Mario we bedu jo matiki diange wanya anda pia be kan ni rit ichelo ngomi no wen man jeng be chero ka mo jeng ni chamo iwe ni keken ma be pi ti kwene ti ye kenyu mon be phase Mario ma jo ma pe ki pi jo ma pe chelo ngom ge ko ma be ma diegi chamo ka be chero keken ge be chero ka mo kene pi be maro I fam be kuno dog be chelo yo pa community ke chelo pa yo pa community in be to che safari kai pe chelo I pe ki pi en be ko biriamo I phase Mario en okay ka en yotum
Chiri face ma dek. Face Mario no kuchaka wene, gero wene. What are you bane? Okay. Mano bedo you miss security. It's not disclosing. Yes. Okay. You bedo tia waranyim. The face ma chakero to moho. Kira you be jako Mario. Maybe how the Jawunya news ni Jamukandi Kana Gamari ni helicopter chidong capacity pa intelligence system pero nga mo kane kiti ni ukane lum intelligence pa do petong timan biso kiso ngagini kapke build ki peme mero helicopter lo No go pa. yes pero we got news actually doing command by helicopter It was said. so yeah No. yeah so capability wa do pero bete kyo ngayowa helicopter wotikwede drones bene wotikwede Camera full yo beno be yabu yo kaka yo pe ma yo yabu be yabu yo so pete capacity mo magamete pe kwede kari ti pon kwene obi noy pen mo njege medo mo ñu bedu wa operation itum pete ngaru ipono donc pete jo mo kene ma tika kano dano abi be abi lo ben ye eno be to che pata reda ma che obi mare ingara bi cha kare ngam o mo na tin tiki dia bi dinge no mo na tiki dia mi ani o nyanje na ino jani ki kwe ino awene e wela wene ene o tiki means menge na obene jo eno atika ko jo ga mo ko gini bene ki ma yo Okay. yes so face Mario eno a chapterie Okay. me ja poti Germany ke chelo pi kulu ka dan ko be ino jero chel ka kare o wen dien pe kar ka mo do mar bi kun kape bi woro kay no tumo wen o chele face ma dek bi chelo jo ma no waye ni andong eni a chelo ka nyo wen pi na be dong tie do pa chelo yo palwa do pa chelo kulu palwa ma dek du bi lo ka ngom no ni ngom pa nga mai ti yani pien adi wan be kan ni ngom pola ngom mai ti ko ma no Uganda kan ma dong lo check eni nyo dere a wi yo ne ke wayo ni ngom kwaro tuere ti wa bo jo mo to ki jo be fa ja be we chi nge so face ma de obi okunu ma verification be rutie ngome we ke kwene ngome ka ngomba kwaro wen du ye ni ite ngome dambro peye onyo ka moyo nyo on moyo yin in will ngome ngome we lo bene why de dale ki nyone no ni why me we ren en ne a wajini mukane ki buya That treatment, doctor, does it also include Jomageti Mago Kilumapat? Because there is a document from the President Manuel Nijone Mukeno Rwanda, Mukeno Democratic Republic of Congo. Yetene Chief Women of Uganda. I think that should be Article 237. But above all, even a dynamite Uganda, you can only have this. In the way I Uganda can jam jam can ki ibe ili chok yanga mukani ki vuya eno tie lo kada maybe pa muy luar badati maybe this is sort of a gimmick maybe for a pe campaign like team of a lot of share chi division pero mi guarantee about dani down be going getting a key food off I am coming but that you am pa muy pe ana we lo but doctor before we do a couple of ishma take your raising Wangini Machado Ranch. The actually can watiki, I think actually ranch, but the watiki as ranch. Somehow Dano Magiti domicile, you magit Beru and Kenyu area can you get yes. For several years. I have personally been called and told ni Jumoko Timu Beru Kenyu for 15 years. Yes. Now Kombedini cases pa joni en nigi bi handling nini pen ko be kay neno forgi jamiti por mamirgi kwa and they are being chased arbitrarily kita gi waji kwede including gunshots ko be anatiki logma esi one me ko be any wacha kid mage bayo kir mutugo man pa indigenous or the people mago bi na the indigenous kama ya riema ki monya riema ge ngati yes mo tika riema ki wa ya na ki wacha bene yes da no ne ma bi na chobe ko no tell ma ai dun ko yes and so very desperate ni ga yu pon ki lo rien yes abi ya be do ho be ne ye ki ma temo so any ma dek any But you will be appointing a committee
when committee team verification mom ino ni e wele ko waranga e ne verification be team ye kai no ni ngomeni ko tiye ngome ngomba kaka ini lo ke wele ke gi bangyo le mono broka mogo broka mogo patiki pin ko ke no ni we ko ke on ka pe ye ni ngom ko jere ngom eni be gamo ke bore ka chul moti ye pero ka haye chul moti jagamente government tiri ke le mo ma ke kerme that's the duty of government. That's a duty of government. In that case, the government don't show up in money. Ngada mo charo fraudulently. Ngado ngom and dog body. So, and lo check chalo keke again. Being there ni customary land any. Ipono check chai ka court pa galino yani. Constitutional. May no ni constitutional. Public land no pay actually kan. Mapat ke ba no tie pagament ni. School or yard prison gi juara junior. Mungkin ni wendong easy customer. Steve John money, I think. Money, yeah. Keke be watching. Customer land. Nga matiki tu area. So more any be dog board. Ike money. Jo mat any kweni watching. Nga matiki tu area neni. Karo kahano wayi latini wili bear total. Any mar chata ngombe kany. The dog board genu kingi. So consultation beru tie. Consultation is going to take place. Mene anani kati ngomo kichinkaha. Yon bebe makiru ke borka gamente be do ko jinka dok chule be be jinka jole be jinka mente and amiro yana with mabe but any is an action of government. If there's anything any action, any compensation occasion by the action of government, it is government to face it.